Ketheka mutegeri wa Weru TV no ni metha ya Nteto ya Weru Thaa Mugwanja inkugwa tugeni mbitagwa Christine Wanjeru na tukemberia ni ati kuri na uguoya omunene wa yura kwithirwo ukiumira ntere cia mbere North na Kinyagia South ontoria akarima ntere makuga ne ntubwa kurega kwigana kwa mbura na rero makuromba thirikari ithungire ni kenda imenye bu makarutha na kumatetheria na ntabutu kwirwo ni mwandiki wetu wa Nteto ritamwanikio muchiri. Arimi akuma gicigo kia mbere etherero na mbere iguru thiini wa kaunti ya Embu mari na guoya ya kugumirwa ni yura vuva ya irio iria mavandite kurega gwika wega kimera giki. Ino ni kuona gutirai na mbura mbeganu na iria yaurire mithenya minini ikinarenga. Twavaririe migunda tukivanda na mbura kiura na yakinya gatagati kirenga na mbura yarenga irio ikiura. No anyanyi twavire tutiana ketha twina thina muno tondu turi na nginyagia cukuru ni turenda mbia na tutire na visi. Riu arimi engi mambiritie kurithia mburi na ng'ombe ciao migundari ino kuona matire na kirigiriro na kimera giki vuva yakio kwambiriria kuma. Mwana mavembe maria meku ni kwa turatema tukivecaga indo tondu gutikindu mugundari koguo riu twina kieva kingi muno tondu mbureregete kura kimera giki riu tukona irio mweri wa 11 wa 12 batikindu do kuruta guku timbembe ya gwokia timbembe ya guketha riu machagua mane tuva ng'ombe watugietera uge wa Ngai wauguo gukuria kindu wa kionthe na gituike gia guketha ni mukurikia kuona ati mbure ndingiteithia tondu already tayari kure gutiari kuria mbere gutiari tirine gutiari na mai ma kuigana. No ati wana kuri uguo kuringana na mutaramu wa urimi ruvongeri rwa Karo arauga ati kuri na ubotekekanu akurire ungirica iko kimera kiu gutigukorwo kiri githaka ta kiria kiari kia mbere ni githia kirijuicete ki yields kuoguo ucio ni undu murathukia mimera mingi thiine wa mbere arafu mbere maybe mahandire variety iria tari yo ya mbembe tondu nikuo turuga ni marabatara githomo makaguraga variety iria ingika wega area iyo yao. Tugitigana na Nteto inu Nteto ni chingi ni atintere imwe cia bore ni chithiritwe na umunene inde nyuma ya mukwithirwa makienjerwa ithima cia runchi ni matetheki kunjirwa ithima ino antuma mambiritie kurima itunguru ko ya kwigana mabita mwanya kubinyirwa kwa murimi. Urimi bwa nyanya na matunguru ni bujukiritwe na njira ya urito ni arimi bakuma rwiriro rera kuma bari guturirwa ruji. John Gitonga na Jafet Mugambi ni bagutariria uria ntereji kwa thina ya kuona kinya bia kuria ni untu bwa kwaga mbura kana ruji rwa kung'ana. Mbere tutaturirwa ruji ruru kugutoka kinya ntubongwa abaikikarite joka abaikinyirite gukara guku no ntuguntugu kwire kwambiria kugwatwa ikugurirwa twambiria twatonyana na mantu jaja urimi na no tubagitumyikirio twatonyere rutere ndurwa kurima na ndimakanyanya mbonaga urimi bwa nyanya na iberwa ni bujaga na kuria ngina kukinya jitiga jala yitithongi uria ijaura umpa kwa mbio twambiritie agu utumire thongi. Nyanya ijukagia mieri 3 gukura na watungatira gitina kia nyanya bwega ukona machiara nkuruki ende tenjira tambarare. Kabirenji nyanya yontu ya eji itina kikeja ukakimenyera bwega ta kwaringana nyana kuma mbeu chithara china goro muno entu kinyarujuru kinyaka kurima gintu gutumira ndawa ni nyingi ni kibainyirite buru nebo beta thokone bagatirimana na nyanya inge kuma ome ya Kenya igege tuma thoko ujithirwa ite kuthongoma ngoimirigo kuma thichome na ndege utuma thoko chithirwa ite kuthongoma na at the end of the day olikia kurima gintu kiria nyanya jena ndalike kumirima guru cha turi na ria twatima na thokone kuka thoko ikethira itibu ino ntubwanyanira cia ntiguru ringi cia turi bara turi na tuturani turi amonabo na nkurukie jonde murimu jona jukwijiro jo corona twabicha manto buru kwana ndi imurungu na antu arimi neromba reo ni thoko yao ichokanire kenda bona baita urimi bwao kaja kuja kuzira kuri na
utethio rutere ne rwa arimi rutere rwa ruiro rera no tubamukire nikenda tumba kuendelea na urimi no tuhakika ki urimi ibuwethera buri kianze kuruiri yetu ya Kenya na mantu jombo karabwega kinya ki thoko nya batue tunya tu watu nya tu thoko nya tu gotokomba gwitaita yo bigo no tumbotetheka kiri gicunji kia biri tugategera kwethirwa arimi ba matunguru nibagukurukira kinyamarata kia arimi ba nyanya kiri rugono ruru rwa mwanya kuinyirwa kwa murimi. Urimi wa kawa kuringana na atongoria ma MCC ni atikidi kia New KPCU ikenderwa gionka bama kuga ithei chonde ibatire kubewa kanya kuruki ariu baugite barua chia ithei ibishanaga kuma kiri thirikari cia county bantu ba thirikari inene akiaresis munya nareganite na onto uyu na kuga mwani antu mama kwenda kwangaratania murimi wa kawa Boniface Mongera ena Nteto Nyume bona mbabu orano isi Weru Coffee Millers kushumire kime kethuru na konekana ipinga miende kithire ja meru ja kawa direct ministry orimi okorokira minister Peter Munya tokuwa New KPCU ne player tabangi ekaewa ikawatuika ni orifarie bangi uzo kuna neutral body ta coffee board timungi nara njira ya charia eretha mire ngurare Nteto yu na ndaibu arimi bare anira mantu yawe na naite investigate kwi wamba bakawa tugura ntike na makia na charia aria information ke aria na ibu ya kawa turaita public participation na ba mikulukia koute muntu umwe kana baile bakaya tuira bura kukwendeka ni urimi mende kithire jaja kawa jarajari kibunge sho ijiri jeterete okuruko ja watho ijamukirio bobwega ni arimi intereshi idro shikienda kawa jande gorone kwa kagitaga karaja onike ombare yakwa CS Munya batute ando na batu mero county coffee millers iro na mbia kaigwa na kinyamu chamani yu ararakia drero na ambuiro ni arimi bare na mantu yao na inkura polisi wetakire county 10 gotetheria arimi bani guyayo ni utethia arimi bara nini kwithira baitetheka kiri ukuria ngakacha bus wabwitheria tundam na mantu yange yau na i project itethetie county nyingi muno na ikinya Meru na ikinya Tharaka Nithi kiri county cia Meru project imo kuona ikuro chembo imwe iche kuma kiri project ye kuma kiri national government imwe small unda irachia tu irrigation dogo na kinya tundam tunini na kinya mathoko yamwe kuma ne kiri project ye reporter Nteto TV kuma jake ngina kithupa Nairobi mbita Boniface Mongera na mwakuru makuma igembe ni monanite kurega kwiganirwa kwao na ninu ntubu wa Kenyamara kimakuwe ni mokurukira thi mathiete kugira mbia chao cha ukuru bankini ya kuru mama ugite matindaga marite meraini ntuku yonde na kiogoro gya kinyamenukaga ona mationete utethio na riu ni makuromba thirikari gwicana njira cingi cha kumatetheria nikenda kuona mbia inu na Karugi Dennis Mugendi na Nteto nkuruki KCB nekera pin karakita teo baya ginya ikwete ngwe lulu ni rugono rwa kwithikira rwege minyamaro iria antu bakuru bakurukiraga abo ni bakijira mbesa cia ukurune aja mushine o maua igembe south kairi mushine o kangete igembe central mbesa bairo ni thirikari kenda ibatethagia ukurune bwao indi gutwikite kunenkirwa cio ni tagwite murampa toreya toya tuwe tokwamba kuja kinya ntukoigere ithato utembeza tukuona na ithende na mbeya kwandikirwe ari ni yegana na 41 ngane ndi ntirona no mpia
na imbirwe computer kuthuka na igwa ende bayete kinya imaoro ndiuma kuraya baithikirite muno are bamwe bakwanya bari na mpara aria thira bagendaga baja kenda bamukira akiao indi bagatinda ntindo mara uria muthiene bakana bategantu atwe kinyama ilia totomana turi na pikipiki imwe atwithanga njirene tegukuma menge yukuma itura kirore gitura nonto bakwithira baina thina ya kwithira untu nandi bakurira thirikari amwe na kuria kandarasi iji tukona ni antu ba krosana leo tumira message ke thimo nderia kurita mama indatilera kurita nonto bakwithira tiepini lakini olo ile pini ikae kwa kanto baba kuidhondi that pin agere kwa kaisimbi ne vatikulo lobo Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Katukie kanyaga kunogo kabanini utukathi no kune ngucoka na Nteto nkuruki. Inya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku samba sera gandikega nambarie na siarende morie gikamanwa ina kwe ngurubu nembega ene gwa kamusie samba sera gandikega nambarie na siarende morie gikamanwa ina kwe ngurubu nembega ene gwa kamusie kega nambarie na siarende morie gikamanwa ina kwe ngurubu nemega ene gwa kamusie samba sera gandikega nambarie na siarende morie gikamanwa ina kwe ngurubu nemega ene gwa kamusie Inya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku Kadhu. Yes. Eza. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na haraka jana. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukama. Tunakuletea mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jana mwaka vitamins na minerals. Anti ndeborugere. Kutegewe kombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket erere kwena agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Katuthi na mbere agenderi irere barabarani eno marigwa makamataganguo cia gushinshia nuntuma kinya kumathiete methagirwo mena turu emingi wone nyuma ya barabara eno kwenjwa bare ya wa kibwayo biokitie kana buremete kuma mwaka wa 2015. Samuel Gaishima katobechio Giki ikio kinyamara gigukurukirwa na atumiri ba barabara ya kuma muci wa Chuka kuthi Kareni nyuma ya barabara enu kwenjwa ikiagirithwa itweka embegega ya gutumika ugu inyuma ya mianka barabara enu ikinyanga wa ima tractor kenda yekirwa lami aramwe na ugu wekiribo bwa lami bwarugamire mianka tayiri mikuruku niturenjerwe njira lakini tutikuona utethio wa njira enu tariu ni menje itegwetererua lonje muntu ni aguma ukona bonda bonda aikinya tauni ni teri ntheri nukona ni ankaine ni ngo unkalita ndindete muretuni barabara no teri ereku ona tukukira kai nuntu bo accident nuntu lori etuka barabara ingara utikona kwa gwitukira riu tukuria riu nuntu baratule magera ri bararemire tweba bikibiki tukua kana tuona faida baraba inyirikite anene na athithia ba boda boda amwe na abiria bago araba mwe bago bakulasimika ukamatanguo cha uchenchia bakinyanara bakuigwa bathite customer kumukamata kungwa ni stress nuntu ale kurotera macha iteno tekamata mtu
Mtu akiuma taoni akinya kanwa airwa akarimuretu. Gote barabara ingi thagirwo iri mbici than this one. No tuko gote muntu wa bonda gukua nuntu acha na ati ona customer. Kinyamara giki kia barabara ino igitimite biashara igakara kuremana itia muchi wa chuka. Ara akamati baitithagia bei ya ukamati bwa into bibu nuntu bwa kuthuka kwa barabara. Mendagia ngasi. Na ngasi ino yumaga kuraca muno kagio. Egasira chuka town ya kinya chuka town igicokaga nuntu mambiraga na gwetu kuringana barabara no yetu iri nthuku matibota gukinyana na maria makinyaga na nuntu barabara kuthuka kama mbandithagiria ngasi na ciringi 50. Kuruki kinya into bibu bia kinya ndukani tiri ino ebienyangagia igatigira mu biashara achara inene. Ore wigite wira bakuwe na barabara eno into itinda kuthuka nuntu wa tiri muntu akona agura gintu munthi gikarita akithiritie mwaka omwe. Barabara ira akari bandamanirite maita kathumba bagikinyagiria thirikari ikaragate wikirwa lami kwa jo kagita kamwe ikingawa na maiga kwa biumia. Indi bariromba thirikari yegwe iromba riago babathondekere barabara ino irajigitwe irita kironda kia muteneka. Njira ino giatwikire tayo mauntu monthe wa tukienda kuluthirwa kauntu ni twirwa ni njira tukuluthirwa riu nika tukuria atiri kweri ni watu athuranire guku gwetu kana ni mujejo twaruthire ntu baba no ikosi nginya accident nuntu acemania lori manitia ati kwebera gwe ni gokame ugeciria emutaro kurungira kana atia nuntu bwatiri. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge gachuke gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.